Ramadan tuh nyau. Tetep layar guys. Paji, aman Paji. Mawar, 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 mawar. Come on. Kamu di mana? Dengan siapa banget kamu? Kayak Aditya MC. Mawar-mawarnya. Apa lah tuh? Santai lah guys. Terima kasih Bib. Aing geus doakeun ku Habib ada yo, tiali. Habib dia euy. Sip Bib Come on Bib. Dekingna hoream euy. Habib atuh dek aing bang. Nuhun nuhun. Siap. Mapia siap, mapia. Kade mapia. Gas! Duh, cok, leuleus cok nanya. Bos, puasa didinya lancar? Alhamdulillah lancar bro. Nah, kamari aing nampu mana di warteg. Eta mah anu meri pengen tanya ngabdi gitu. Oh. Alhamdulillah lancar kumargi kunaon lancar margi. Gugah jam sabaraha? Gugahna tabu 5. Terus? Nya janten abi ngan sajam puasana. PSM Majalaya siap aduh. Oh. Tetep layar lagi lah. Tetap lagi aduh. Tetap dulu ya ini. Mawar eh. Kunaon dia salah Reski bro. Ini bro, gue tuh mikirin sesuatu bro. Ya mikirin apa? Kenapa gue terlalu kuat? Oh terlalu kuat ya. Mau dong dikuatin gitu. Siap, Pak Ika. Pelaut siap. Fokus RI, iya. Wah, pelaut. Wah, isan ya, mana ada pelaut di sini. Diandarkan kamu tahu pakai kapal ditabrak banget mana? Ya mau dong. Mawar guys. Spill sarung. Iya guys, sopi guys. Oh, Sarung supi. gede itu sarung. Lain guys. Sarung nasi BHS gede kieu Entu anjing. Kawe guys, kawe emang kawe. Gas! Tap layar. Gas beraknya cing tarik berak tap ya. Nih aing jomblo Mang Iting siap. Umur sabaraha sok? Ieu mah Wadimor guys. Welcome tiris. Gas! Tap biasa tap. Terus mau sepi jalan ya euy. eueuh kumanya? Aduh. Yo lah, sia, ayo tap berak, Allahu Akbar. Guys, ya tap gas, yo. Tah, getok ya guys, getok si anjing mah. Mau dong digital. Getok lagi. Mau dong. Asa kuleun ya, ayeuna teh ayeuna tinggolan Ante maneh hukulan kuleun mah urang mentah. Oh gitu. Nya. Kayaknya Allah yang kuuleun. Siapa? Allah. Nanya. Tap guys. Aduh ini. Biasa ini sebelah ini agak biek gitu ya dikit ya. Nggak apa-apa guys. Jing, nyebut aing biye dong. Iya. Bae we teh nanaon. Tetep layar guys. Papelaut, gaskeun papelaut, rekan-rekan Iting kita belilah congor sebelah. Mangga. Ya. Oh. Sadot ku aing tah anjing geulieu tah. Kata hujan siap dulu dah. Dah anjing kok. Dia. Ting hang 10k 10.000 kumaha? Lulus Mang Iting, ya gua ilmu leggingnya lagi di ini dulu. Lalu gua ngejadiin dulu ya. Jing hese. Wah bejo, bejo ya bejo. Gas euy. Iya mah kalem we deui mah bieu, santai we kalem. Anjing nyebut biye. Ya. Gas. Gas ke mana? Anjir siapa hijau nuhun santai we teu kieu bieu ini mah Parija, aman Parija. nuhun kalau we tuh
Aduh, kayaknya biar nih guys sebelah guys. Kata gua teh nggak ada pengaruh. Kata gua teh. Siap bang. Siap bang. Gak ada pengaruh bang, gua bang. Gak ada pengaruh gua. Ayeuna guys. Bismillah. Oke. Aman. Kesian anjing. Makanya anjing gua bilang. Keras di tetep ting saya keras di anjing. Aduh. Tetep layar pada nih. Tetep layar. Yes, angin. Tetep layar. Barudak tetep layar. Yes. Top up. Berarti gua naon itu ada ratel kali gatak naon. Tapi atel anjing ber nanya. Oh, Jadi atel. Kuhileut eleh. Nempo beget maneh. Kuhileut eleh. Pak RM, Bungur Sari, Pak Galuh. Kalunya. Tetep layar sadayana. Tetep layar sadayana nampo sieu araratu. Lagi dot Oh iya guys, tanpa penyakit kali gata teh nu kieu tuh. Cowok tetep layar, cowok RI tetep layar RI. Kamu di mana? Dengan siapa? Banget kamu kayak landak. Wow, pengaruh pisan tuh. Kalau main manur pala, siap. Ci asante we. Ngen. Tetep layar guys, santai-santai lah, sepi jalan, oke? Siap? Kali tilu ya semuanya, tolong untuk dialungkeun spare part motorna sadayana mawar ya. Pak Topik welcome. Nah, mawar. Mati lu guys 40 dulu. Mawar guys. Mawar guys, sugan guys, keajaiban dari Uganda, Pak Pelaut, gaskeun Pak Pelaut, kali 3 Pak Pelaut. Gas, mawar. Mawar guys. Gas. Kali 3, marilah 3 banget. 3 kampak sebelah. Kali 3, kalilah 3. Habib, nuhun Habib. Allah Bos, Akbar. kali 3 guys. Habib, makasih Bib. Ini di mana hampers, oi. Bib, makasih Bib. Bos QT. Ngeri bos QT guys, ngeri guys. Bos QT ngeri. Bos QT. Sabar. Tetep layar. Bang, kenapa bang? Haji, apa? Kenapa bang? Kok lama sekali sih bang? Wah, saya nggak lama, santai. Oh, ya. Bos QT ngeri guys, Tetep layar! Bos Slay oleh cantik, ada kali 5 cantik. Kemana tuh extra tem ya? Pak Yutek mau balik ya bos kain mau balik ya Pak Nun Pak. Pak Yutek, kali 5 Pak. Tidak pernah jauh dia mah. Come on. Sabar Pak Yutek, sabar.
bos Qtek sama lalap. Ya bos Qtek gerengseng ya bos Qtek aja. Selai oleh. Kaskeun. Barudak. Qtek ah. Pak sabar pak, sabar bos Qtek sabar. Detik hiji, detik tilu pak, detik dua. Bos Qtek anjing gerengseng mau balik. Gas! Naon anjing dibeut goblok. Kan round 2. Bisa dibohong kayak aing. Kan round 2 anjing. Kan round 2 dibeut. Anjing. Ieu geus kagok ieu ping Aisyah. Oh anjing ngapus deui. Kenapa kali kata dibeut? Anjing lu. Kan tilu ronde, cok. Cok, bae guys. Polo guys, bos Qtek 2000 kan menyala, Qtek menyala gitu guys, Qtek warna. Ayeuna. Kali gata dibeungeut. Babi. Abajir mana. Lasaran guys, tetep layar. Oh, gitu caranya. Kamu mau naik Bandung. Abad ayeuna. Layar berak, come on. Mang Iting sebelah Kaligatanya dibeungeut. Iya guys. Iya nggak tahu tengahnya kurang guys, nggak tahu kenapa. Oh, kurang. Kemarin asik apa? Bos Qtek. Sih, tetep lahnya kalem. Ayah ibadah dia kalem ayah. Habib doakan Habib ya. Kalem. Bos Qtek. Polo RI bos Qtek. Terima kasih. Bang, asal juga ladu bang. Tetep guys. Mulai siap. Ya, lason di kepala. Ande bogel siap. Anjir ieu mah. Bus kuduan Cina guys, ieu mah kuduan Cina ya, kuduan Cina keluar ieu mah. Guys kuduan Cina. Mawar aja guys, tetep layar guys. Yuk bisa yuk. Kita pelan-pelan aja guys. Kuduan Cina. Wanji burit banget sebelah. Pamit. Kali Pak Mukmin. Kali gak tadi banget tos sabaraha lami Ya ejo tadi. Jika burit goblok nu komen tong kitu guys, Aisyah tong kitu. Kenapa lo kesombong sih sama gua? Apanya? Mukanya. Kali 2 guys. Nuhun. Siap, kali 2 guys. Kali 2 guys. Mawar yuk, bisa yuk. Mawar kematian, come on everybody. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayeuna gaskeun gaskeun. Mawar. Pak Mumin, gaskeun Pak Lasron Pak. Bos Qtek di bari ada bos Qtek jangan lari. Mawar. Slay oleh. Kasih awan, slay oleh, kasih awan. Kayak 2 kasih awan, slay oleh kasih awan. Gas! Awan. Pak Qtek kayak awan. Kali 2. Ayel, siapa turun? Ayel. Anjing. Bos Qtek, bos motor gue ya Pak. Pak bos motor. Kayak 2 guys. Pak Mumin. Gaskan Pak Mumin kayak 2. Habis. Anjing, bos Qtek. Gas. Anjing bos Qtek. Bos Qtek nun. Bos Qtek aya awan tuh bos Qtek. Saya oleh ada awan nggak? Jadi 5 keluarkan itemnya ya.
Sabarnya mun aya awan Pak, detik 30 we awanan lah cukup. Kasih mawar. Hancur atuh kali di mana nya make eta mah nya. Atur nuhun Kasih mawar menyala Bang Kota. Aya hari aya sahanya. BS pasti. Oh, selai oleh yang dapat mawar. Selai oleh detik 30. Kasih awan detik 30 kasih awan. Oh bener guys, nu pukulan teh guys anti kali 5 cok. Oh bener cok. Menyala bos Q-Tech menyala. Dingin abangku. Oh bener anjing. Anjing. Alah, anjing. Gas! Sabar. Asup tadi euy, asup euy. Oh, timing bener kan? Bener guys, timingnya guys. Bos Q-Tech, thank you pisan Bos Q-Tech, ngeri Bos Q-Tech. Bos Q-Tech, ngeri pisan Bos Q-Tech. Naon sabeula. Siap Kang, punten Kang. Maaf Pak. Siap Kang, punten hampura abi mah pemula Kang. Ya, sami abi ge. Nuhun, pemula abi mah da. Bos Q-Tech ngeri, Bos Q-Tech atuh nuhun menyala, Pak. Oke, sabar ya. Tongkat Zeus si anjing cicing ge boga kontak Zeus. Oh, anjing awas sih dia tongkat bukan sebelah tongkat, awas. Oh, gitu. Anjing geus ka gedung. Iya, mana bahaya, Bro. Selai oleh, itu kabut selai oleh, kamu ada kabut selai oleh. Di yang ketiga ada kabut. Tah, selai oleh kasih kabut selai oleh. Kasih kabut ada. Kali 5 guys. Selai oleh kasih kabut selai oleh. Ada di fitur. Asupa. Gas. Ganjel. Terus tembak Pak. Terus kali 5. Anjing. Pak. Anjing. Ratasan. Anjing Pak, telat Pak Q-Tech nun Pak. Pak Q-Tech anjing. Ratasan. Atur Bos Q-Tech atur nuhun Pak. Pak gelo Pak. Pak tiris pisan Pak. Keun bae Pak ieu mah Pak. Polo-polonya. Anjing. Eta Bos Q-Tech cok. Lebar cok. Atur nuhun tewe lope ah. Eta anjing. Eta Bos Q-Tech ngeri guys. Allahu Akbar we. Bos Q-Tech nuhun Pak. Bae Pak teh sawios Pak ieu mah Pak. Hatur nuhun Pak menyala Bos Q-Tech. Cok. Tiris. Cok tiris cok euy. La tahzan innallaha ma'ana. Alhamdulillah guys. Telat ke menyala tetap menyala guys. Tetap menyala Bos Q-Tech. Ketik menyala Bos Q-Tech follow. Kasih 2000 sebelah. Sebelah Bos Q-Tech 2500 guys. Ya, atur nuhun ah. Hei, jangan gitu, digini aja diperudulin ya. Nah, gitu. Kasih belakangnya itu belum keaduk. Belakang cok udah cok, lihat cok. Belum. Lihat anjing. Babi. Belum. Jangan diumak-umak, udah diginin aja. Nah, gitulah. Iya. Bagus ya, bagus. Berisik jelata. Mohon maaf. Kang, kan abi mah atuh di beheung sang di hulu akang di beungeut. Nya abi mah begitu tungkol, tapi itu dua macam mulai itu hulu nya hanap, aduh. Nya sawios. Mohon. Jadi beungeut Dua